para maldiabo chenro mar kagika chiegni nyina uchini mokum josiasa mawuok mar Okak siro jalub jatend piny Rigathi Gachagua mane ni duond bura mar UDA osiko kotegno kendo chenro mag odhi nyime yo makare kagilose gwenge mag Sereng, Kipkelion, jatend rowere kaunti ma Kericho Hilary Kirui osemokum josiasa mawuok gwengego kuom diro ne jalup jatend piny Kenya weche makech. Jatend kweth mathoth e kaunti no Philip Rono bende lero dwaro mane ni jotelo oriwore kanyachiel mar kelo dongruok ne jopiny. Nataka kuomba wale viongozi wachache katika bonde la Ufa wanataka kuleta maneno katika hii chama ya UDA, wanataka kuweka maneno katika ofisi ya Deputy President, kusema ya kwamba ama kuambia Kenya hiyo sio maneno ya Wakalenjin, ni maneno ya wale wenye wako na tumbo kubwa ambao sisi kama Wakalenjin na tuko hapo. Wananchi ni wakati wanahitaji kazi. Ile mfurugano iko kule juu sababu ya nyadhifa sa siasa ya 2032 ama 2027. Tuliomba kiti kwa platform ya kuinua yule mtu wako chini. Tumeona nazunguka na pesa. Hatuna shida na pesa yao. Waendelee na pesa yao vile walipata hatujui. Mwingine tunasikia anasema yeye ni kiongozi mjumbe alichaguliwa lakini haendi parliament kwa sababu parliament wengine wanaenda kunywa chai na vitina. Sasa nauliza, wewe ulichaguliwa kuwa mbunge. Unaenda Tanzania kufanya kazi gani? Na bunge ya Kenya hapana iko Tanzania. Ama iko Tanzania? Wale hii kiburi tunaona wameanza nayo. Ni ile kiburi ya ile ya Jubilee. So hatutaki kurudia ile shida ya Jubilee kwa hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Bwana Malala na wengine. All of them are serving on interim. But we must also accord them the respect they deserve. Because there has to be law and order, both in parliament and outside parliament. Sisi wanasiasa za zingine tunakosa ishi. Duond bura mar KANU yudo ng'ikruok bang' do ng'ado ni kar romo mar KICC en mwandu mar piny owacho. Mabiro bang' jang'ad bura Jacqueline Mogenyi inyowito oko bura manochwali do gi duond bura mar KANU mane dwaro mondo mido yang lo mogere kar romo mar KICC kaka mwandu mar duond burano. Mogenyi wacho ni komishona mag weche lo ne onge kod teko mar chiwo lo ma miyo duond bura mar KANU lobno e higa mag 1989. Do wito kucho boke momi KANU kaka wuon lobno kowacho ni nochiwe yor mibadhi, wacho ni migawo mar limbe e wuon lobno. That the suit property as registered being LR 209/19829 issued in the name of the Permanent Secretary to Treasury to hold in trust for the Ministry of Tourism is lawful, is legal, and the constitutionally appropriate title for the suit property. 6. A declaration is hereby issued that the Ministry of Tourism is the lawful owner of the suit land LR 209/19829 and the first respondent's registration of LR 209/1157 is unlawful, illegal, and it's unconstitutional. Gavana ma Migori Ochila Yako kono jod bura mamalo kod Senate mondo kedne piny owacho mag loch gwenge mondo gande yud dongruok makare counties. Ochila wacho ni en gima lit ne moko kuom jod bura mamalo kod Senate ma onego kedne piny owacho mag counties ema sani thiro piny owacho mag loch gwenge nikech ok gihero governance mantie loch gi sechegi. Ochila wacho ni mwandu ma okel ne piny owacho mag loch gwenge kony governance mantiere to konyo jo Kenya duto madwaro dongruok. Korka kore jagoro maduong' e migawo mochung' ne weche oganda mang'aw mano Joseph Muntari okawo josiasa duto moyier e kaunti ma Migori mondo tii kamoro achiel mondo mi oganda yud dongruok mowinjore. Mimi naomba kila kiongozi wa kitaifa achangie mema devolution. Make sure as you divide revenues between what is supposed to be used nationally and what is supposed to be used for counties, mulete mingi kwa county kwa sababu watu wengi wako kwa counties. For instance, the national budget imeweka 187 billion for health being done by the national government and has left counties to spend on health less than 500 million per county. Sasa hiyo milioni mingi mmewacha huko. Wale waheshimiwa wa National Assembly, Odege na kushukuru sana na Masara we huko kwa budget na kuomba leta hiyo pesa hapa.
hiyo pesa itakuwa ya Ochilo binafsi, itakuwa ya hao watu. Those who are in stations like National Assembly and Senate who may want to be governor soon or later, tafadhali tupigane pesa iongezwe, ije mashinani, ili when you come into office, which in my estimation will be after 2032, mtapata kama services ni mingi, pesa ni mingi, and you will pick it up from there as you do your part in continuing what we already doing in Migori County. Gavana Makilifi Flora Chibule sejote pinyowacho mamalo kodo uso mar mugu kendo adna mchumbi ataro gidwach gi kowacho ni county Makilifi en achiel kuom mago moseketo kum ne ohalano mabende osekelo hinyruok mang'eny ne rowere. Osiro gavana county no Gideon Mung'aro kuom keto kum makamano kolero ni ma biro bedo ranyisi maber ka jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua okwedo uso mar mugu kaka achiel kuom yore mag tieko yedhe mamero ji e pacho ka. Swala hili la Muguka kama mama nasema mambo matatu. Hatutaki Muguka ndani ya Kilifi County. Kwa hivyo tunaunga mkono na nataka wale watuunge mkono. Chochote kile kina madhara lazima kifuatiliwe. Vijana wale ambao wametumia Muguka ama those illicit brews ama madawa ya kulevya kwa muda hata wanachanganyikiwa. Fanyeni biashara tunazitaka, maana tunataka watu wetu wawe na pesa mfukoni, lakini biashara ambayo itadalilisha watu wetu tumekataa. Ka wanchiri wach maporo tenre gimano jokenera tira mag oganda e county Mokwale dwaro mondo mi chuo chike mabiro ni Muguka ousi kuonde motengi ne ohala kendo jous Muguka ochiwnegi oboke mapuodho gi mar uso Muguka mana kaka jous mwandu mamoko ichiwonegi obokego. Jodongo mago ma akaya ma yae e dhodigo Chirau Makwere kata kamano dwaro mondo mi ochung ohala mano mar Muguka. Dwaro mondo mi ochung wan Muguka kod tiyo kod Muguka e county mano Makwale kama hukumu jotelo mag dinde dwaro mondo mi od bura los chike mapuodho han Muguka mondo mi otiek ywaruok ma osebedoe. Muguka so far mimi naweza sema madhara yake ni kukosa usingizi, kukuweka wasiwasi mwingi. Lakini huu Muguka ndio leta vijana watumia mapanga yale ni Muguka wote Muguka, kwa sababu lazima wapate Muguka wale ili wafanye starehe zao ambazo zileweki. Msipozuia Muguka vipanga vitazidi. Sisi kama wazee wa Makaya hatutaki Muguka, hatutaki Muguka kabisa. Uwe mwisho wake ni leo na mwanzo wake ni leo, kwa sababu unatuharibia watoto wengi sana. Mpaka watoto wa kike sasa wanakula Muguka. Hata hicho chakula Mwenyezi Mungu amesema kula chakula ambacho kwamba ni halali na ni kizuri. Hicho chakula ni halali alafu ni kizuri, hakikudhuru. Kuongeza ushuru haija kuwa suluhisho, kwa sababu wale ni waathiriwa wako mazombi. Ukiongeza nao pia wataongezewa bei na bado watanunua. Ni kweli inaleta uchafu mwingi, kwa hivyo tungependa wavae gloves, tungependa wakuwe na apron ama wawe na overcoat kuweza kuzuia kushikana na uchafu. Ya tatu pia tungetaka waweze kuwa na certificates za food handling. Na methadone, shida kubwa ambayo tunapata hata pale Kombani ni kwamba jamaa wakishatumia methadone, wakitoka tu hapo nje kwa methadone program, kitu cha kwanza wanauziwa ni Muguka. Ekini waponitie ywaroka ekin jopuonj mag JSS widok margi e skunde. The Common Committee ma budget od burandi ni nyoro yango ni omenda magisewinjore chwal TSC winjo ndiki ombongirore go jopuonj kaka dwarore. Nyoro dwaro mondo miduol mandiko jopuonj TSC obag twak kod jopuonj go kendo ketgi lere windiko margi ombongirore mondo mi somo e junior secondary dhi nyime. Mokum jodbura kaka Naisola Lesuda kod Ann Muradha bendo joni nyoro lwedo kagikoni jumbe adek somo serochore e junior schools. Budget ilitoka National Treasury. Tuliongea na president
na on top tukaongeza bilioni nyingine 5, na hiyo pesa tunapea TSC, na we want to reinvest that money on top of what came from the National Treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. TSC tukiwapea hiyo pesa, kwa sababu mwaka wa serikali inaanza Julai, waharakisha maneno, kwa sababu tunataka kaka zetu na dada zetu wapewe terms ambazo zinakubalika. It is unfair. We have to return the dignity and the respect ya walimu wetu katika hii Kenya. Kile ningekuomba, nilikuwa naona TSC kidogo wakisema ati wataandika hawa January. Tafadhali tukipitisha hii budget, walimu wapatiwe priority from July. Hawa walimu waandikwe, walimu wa JSS. Wasingoje mpaka January. Walimu wa JSS wanataka kuajiriwa. Walimu hao watoke kwa barabara, waajiriwe, kwa sababu ni watoto wetu tulisomesha na ni sisi tutawalipa. Ng'anyo jochiw thieth e bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers pod dhi nyime pacho ka koro donjo ndalo 60 nyaka ne ochakre. Odiechieng' ma kawuono jagoro maduong' mar riwruogno George Gibore notelo ne jochiw thieth e kaunti ma Kericho mar sindo tend kaunti mondo ochop singo mane giketo kodgi. Moko kuom singo mag koni tend kaunti no pok ochopo kare, en kaka ndiko jochiw thieth 70 kaachiel gi miyogi omenda mabalang' ma siling 10,15 kowuok 3,000 ma giyudo sani. Kwenye mgomo siku 61 kwa sasa. Tumesema hatubanduki mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Leo tumekuja hapa South Rift kwa sababu hapa pia kumekuwa na vitendo vile ambavyo vinaudhi kisheria. You can't have a person on contract from 2012 until date. You can't have a person on contract from 2018 up to date. The terms and conditions are not favorable. The economy is not favorable to anyone, and we want to urge the county government of Kericho, from the promises of the governor when he was seeking election, he promised that he's going to confirm our colleagues. So we want to push that. Yeah, he takes up his election and ensure that our colleagues are put on permanent and pensionable terms. Tim mar Harambee Stars nombole piny mar Malawi ndalo 5 matone tuke mag manyo tiko, tuke mag pinje duto mabiro bagi e lap ma Bingu National Stadium boma ma Lilongwe. Kenya biro rakore gi tim ma Burundi tuki mokwongo tarik 7 dweni kapok girakore gi tim ma Ivory Coast tarik 11. Kenya biro bago tuke go duto e piny ma Malawi bangre bede chwalo lap ma opuodhi gi riwruok matayo tuke pinje Africa CAF. Kocha mar Kenya Ngin Firat nogwelo jotugo kamoting'o Captain Michael Olunga, Joseph Okumu, Eric Marcelo Uma e kind jotugo mamoko ma igeno ni biro yudo loch mar 2 Group F ma bende oting'o timbe kaka Gambia gi Seychelles. Nyaka romo giro kamano kuom bedo kode chako nyaka giko e chenro mar kagi kacha mane moiko ni galaxy kata kamano par ni koromo saa 1 mar odhiambo to kod saa 3 wantiere kod mathoth mwaluni wanono gi wadoyogi waluogi makare koromo saa 1 to mi weche manyien ma bende biro mi ng'eyo mathoth mag matimore pacho ka ma oko. Ochieng' Emmanuel.